Para bapak, para ibu, Imam Ghazali rahimahullah pernah debu mulang kasantrena. Panapa debuna apa sepaling semak, apa sepaling jauh, apa sepaling bre, apa sepaling demang, apa sepaling raja, apa sepaling tajam. Menem nih Pak. Ini kamu nih bahas kapiben perencena. Insyaallah asar deki tak mari nih. Identosa. Oh berarti sampean tak apa jeung duhur. Pertama debuna Imam Ghazali apa sepaling semak. Santrih ajawab mungkin orang sepo dua imam ada bu Imam Ghazali beni pola bereng akrab imam beni pola anak beni pola bini imam beni debun Imam Ghazali. Bahkan munencaan orang soko bener tengah sepaling semak kabe nih kabini engki ore bagaja engki anak semak tapi bini lebih semak. Kenapa Pak? Mun ka anak reng tua niki ki bede malona, mun ka anak reng tua ki bede todus, keng mun ka bini tada rasa malo, tada rasa todus. Bener ini nika contoh nika mulai sampean pas blesen ngerti sampean masuk angin akrek mun ka anak nika ki bede todus wa paling atas ken pokang di atas na pokang malolah mun kun karo anak keng mun kabini tada malo tada todus akrek ka di atas na pokang jet laban malam ikrek Pak. Bener iki Pak aja bener iki. Tapi debun Imam Ghazali sepaling semak jia beni bini beni anak beni taretan. Tapi debun Imam Ghazali sepaling semak ia Arya pateh Pak ore bagajo mila ko akai lamulolo teh Pak anak papate ma iko cak paling semak. Pertama dan kula ajunan tak oning bila semadia tung dua dan kula ajunan tak oning kalaban sabab napa dan kula ajunan mate telok kula ben sampian tak oning eka emat tempat kula ben sampian sematia iki mak. Pertama manusia dan kula ajunan tak oning bila sematia napa marena napa lagu napa du malam napa tahun datang tada setau napa boleh manusia Pak malaikat maut malaikat Azrail tak oning ka umur kula bersampian bila cen kula ajunan mate kecuali bila ampun beda pakon dari Allah Subhanahu. Contoh Imam Malik rahimahullah asaren amimpe Pak. Iya mun mimpi perpan asaren Pak, mun perpan ngiding beni amimpe ngajak nyamana engki Imam Malik asaren pas amimpe dalam mimpena ni kata pangkiban malaikat maut malaikat Azrail tapangki atanya Imam Malik malaikat maut panapa Imam Malik ilmu mimpi kula bila sematia dan bila umur gula malaikat maut diam Pak
sakalimat tak ada bu karo matau gerigi lemak itu. Masya Allah. Ini kamu tebak sambian samimpe pak. Insyaallah aja ketedung pakai bulun burin ngeter pak. Berarti lema hari aki semati hari. Bener ini. Abu Imam Malik soal tak bisa nakwil mimpi alangki kasar ngasera Ibnu Sirin saya bisa nakwil mimpi belum sampean kan pada tak tahu nakwil mimpi dari yang kadang bakar abai ke boy mimpi RTNTV bedalam pak antara kiai abdina mimpi malam kiai mimpi apa cong mimpi ngabur ngadebu ya cong dia berarti tanda mbeen para semati Allah punten kiai jaring abid jan toron ka beba kanjen semak katana berarti jan para lah cong punten kiai jaring abid keker ke kan gedeng ya dia kan gedeng dia bental lah cong mati ya belah pak jawab punten kiai burung abdi tak amim pehe kok Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat maut matau kiri lemak Imam Malik tak uning nakwil alengki kasar nga asmana Ibnu Sirin madebu Ibnu Sirin kula malam amim petapang kiben malaikat maut kula atanya umur malaikat maut karo matau kiri lemak napa artena pola gula keng lamati ya lemari aki wa imma lema bulan aki adebu Ibnu Sirin Imam Malik malaikat maut matau kiri lema benih mengartikan panjenengan lema reki 5 bulan tahu 5 tahun aki seset tapi malaikat maut matau kiri lema dalam artian lema perkara manusia tak ada setau makhluk tak ada setau kecuali Allah lema perkara ji karo Allah setau iku Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah Pak Kabi ini ya nomor setong napa geriki selemak di artena pertama bila kiamat terjadi ada setau kiai nabi rasul malaikat ada seoning kecuali Allah kiamat nikah beda dua pak beda kiamat surah beda kiamat kubro mun kiamat surah tak maturana kiamat kini nikah lambek pon engki mangken nikah pun lagi amat anapa debun Sayyidina Ali bila kiamat terjadi mun la anak nyuroreng tua mun lareng tua ketika bulan anak dia berarti kiamat kini terjadilah lambek pon mun eko beuna apa nih rosoro lambek makan bade debu mun reng tua soki sebunga anak mun reng tua soki se seneng anak bener pak reng tua di Roma se tedung anak reng tua mele mobil se numpak anak reng tua mele sepeda motor se numpak anak tapi mun anak soki reng tua ketika bula bener ini coba anak mele sape lemak apaan tadi tokang mandiin sape pak bener iki penyaring bener iki cocok debuna orang sekolah mbak mun anak geger kalem somur reng tua alonca keng mun reng tua geger ke somur anak ki posang nyari ande mangkana ada kata-kata iri setongger terus lagi ya lain Rasulullah lah ada kata-kata iri ria setongger siapa reng tua kana mun anak gareng tua ki andi rasa iri pak taretan ki beda iri kama sedi ki beda iri kapanakan ki beda iri keng mun reng tua ka anak ada kata-kata iri ini bener iki anak lebih alim tembang reng tua bangga anak lebih soki tembang reng tua bangga anak lebih alim tembang reng tua bangga anak lebih mulja tembang reng tua bangga tak ada kata-kata iri neng reng tua ka anak nih alhamdulillah
Allahumma sholli ala Muhammad. Setong kiamat. Jadi kiamat kubro saya maksud tak tahu bila saya bakal terjadi. Ada tahu pak? Karo nengi setong debun ulama kiamat ni bakal terjadi tepat hari Jumat manis 10 bulan Muharram. Dicongok pananggelan tahun datang bola tepat tanggal 10 bulan Muharram Jumat manis. Siap boy. Siap boy. Allahumma sholli ala Muhammad. Tung. 2. Bila ojan bakal turun, ada orang tahu. Napa mangkin ojan ada. Kan mangkin sampean lopot kapir ya. Lopot ojan di ben pak kaburu pak nacu. Meje kaburu pak. Di Murdojo. Candeng sepo mula undem di Murdojo terus nambere nacu bener pas. Beni karo jagung sekereng ben seku sena pak. Engki napa engki? Ana pada tahu seoning cuma Allah. 2 telok napa seekalaku aku leben sampian lagu dek saya tahu kecuali Allah. Engki oh ngajak lagu kiai rencana ke pasar kiai rencana senan tuakin Allah dek tahu engki bagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Telok 4 janin sebeda ilmu kandungan ada reng tahu kecuali Allah. Anak sebeda ilmu tabu apa jia laki apa jia bini apa jia bentu ada saya tahu. Dokter spesialis lopot pak komputer laki ternyata ting lahir bini ben budu kon lopot kia ngocak bini ternyata ting lahir laki karoncan rengko benah mun gere laki roroh ngandung roh arwah toju melarat gere ke gere arwah laki pak reng ngandung dia make laki bini saya kandung pakun gere arapa capok saya gere enggi pak mun tak gere tak jadi. Kan mangkana dari intero gerak kakek sekut beda itu kun Habib Mursong aja dari intero gerak apa lah tua mun tak aja mu tak gerak ting tak gerak tak jadi pak benih yang tak apal kok kamu anak kakek sekut nggak tahu yang Habib jong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 5 ada saya tahu bila abe nikah semati ya. Mangkan pun Imam Ghazali rahimahullah paling semak pate tuh selekas we esono gula kaburu katanya murah pak engki anu serempetan gegere melolo pak benih keng sarong ngeraja gelu tabun kempes kita ngangkan teh. Terus lagi 2 apa sepaling jauh boleh nggak boleh 2 ini kepala pak tetapi ki apa sepaling jauh santri aja jawab langi imam beni debun imam Ghazali langi jauh tapi bisa dicapai. Rasulullah Nabi Muhammad Isra ki Mi'raj ongke galangi tung 2 telok sampai nomor petok berarti langi jauh kengki bisa dicapai. Apa sepaling jauh debuna Imam Ghazali sepaling jauh ia area masa lalu masa-masa yang telah lalu zaman selakalebet. Kenapa? Karena zaman selakalebet tak bisa intare pole bi kuleben sampean pak. Iki tahun ada iki tahun selakalebet bisa kuleben sampean interpole ke tahun selakalebet bisa tak bisa mak. Napa boleh tahun selakalebet beri gak bisa sampean abuli boleh gak beri tak bisa pak pada ben sampean latua gak bisa ngude boleh
tak keronjan Roma Irama, pasang gigi palsu, kembali muda lagi, ajia lagu pak. Orang makin nganggu ya gigi palsu, mun la tua pagun tua, bahkan dusno dusi. Kula teman pengajian ketemu bener orang la tua nganggu gigi palsu, marengakan posang pak. Tanya kibi gula, mi posang kenapa pak? Gigi elang ya. Tingere sare norok ketetel laruat Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana jen kula ajunan sampai kasta dukale eki panyaring eki anapa pak sampian mangken ampun la kasta senga sampai kasta dukale napa kasta jen kula ajunan arapa lambe sengkok mi tak mundu sehingga sengkok setiap budu arapa lambe sengkok mi tak ngaji sehingga setia sengkok gendeng arapa sengkok lambe mi tak sekolah sehingga setia sengkok tolol mangkana sampai kasta dukale mun panjenengan semangken butuh tore anak paalem mun anak butuh tore kompoi paalem kompoi butuh tore piok paalem insyaallah mun ki beda si alem bekal epamul jabi Allah amin. Serepot pak ngunepan butuh anan gendeng hari ya serepot pada bendi bember yang jual pentol pak engki ya belum panan telok ya kaman sedogiri setong boleh kabut setong boleh pak banyu anyar setong bagus pak sampean make tegang pentol anan teti ustad kapi ku tak apa jawab beni teti ustad ya loh encan bedai sedogiri engki jual pentol ki ya kok subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa ilmu? Dengar apa? Gusti Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mios ben para sahabat. Mun mantan kan lemari gila pun. Engki, lamulo lo mantan. Kini kan abahas tahlilan gila. Ini kan acara hol ben mantan. Gula abahas hol lamangken. Gusti Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mios ben para sahabat lebet ekohuran pak Rasulullah kencang mak bahkan sahabat itu tuli Rasulullah ada keng setengah berkah jadi sahabat nabang tuli demun Rasulullah pon abid kuper Rasulullah depak kekohuran panika boleh pak sahabat berkah hilang bi Rasulullah empon tak usah pon tinggal santai mun mangken lebet kacaannya sahabat kan senika pak sampean mun bareng nek tanya sampean mun posang tengah jalan atanya le tak posang pak sampean mun tak tahu hukum matur pak sampean male tak salamu lolo ka Allah beda kiai beda ustad matur iki le sahabat matur ya Rasul gela apa abdi nemi apa kontulian sareng ajunan ada bu Rasulullah sahabat gula tak boboh kopengnya dingagin reng kubur prapane buk tebuk di malaikat kopeng gula tak boboh tengel dulu makin tokol bi malaikat artinya esek sabi Allah mator boleh sahabat lah tingbali na boleh bi ajunan mi ipakon santai on laon sahabat kula tingla boleh ternyata reng kubur ni kate seksa pon bi Allah ambu etokol bi malaikat tadi mator sahabat panapa sahabat debun Rasulullah anan orang sekopur nika mungkin ampun tahu maca Bismillahirrahmanirrahim kabelawan tahu nama maca Bismillahirrahmanirrahim maka tusana reng tua sekopur sabora bi Allah ambu eseksa alhamdulillah kan bismillah wa mangkana ting ingat kecerita na kompo ya Rasulullah Sayyidina Zainal Abidin keduan putrawa terus ngi preksane putrana ngaji banjong engki abah apa tahun Allah abdina ampun apal Fatihah abah coba baca pak
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Fase bagus Pak. Pahabungo sidina sinal abidin. Ati kanan rajina. Le Kak Dinto. Ayo ke pasar. Kenapa Kak? Ngibe pese ya. Eki kenapa? Mele unta. Ke kenapa? Beli lek ke bayi selamatan. Anan kok ben-ben setiala tahu maca Fatihah kalaben fasih maka yuk nyampli unta lek ke bayi selamatan. Subhanallah mun mangken unta ni ke berem 40 juta Pak. Manggana orang ko buna tengah anak ipa sekolah ka Kiai Mat Siri setahun benikun karo tau ben afal Fatihah ben tajwid lafase epetai sompengan imtihan 2 seket nyacam teh. Inna lillahi wa inna ilaihi nikah ilmu manggana bada orang butuh tapi bi Allah paki akhirat epa mulja sabab penyaring sabab Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat sesami mulja mancer muka kalaben lebur ka pengasian cintana ka pengasian bilebi tuan rumah jumaka sareng ujiah nak potona teu nak foto si alim. Amin kok Pak. Sampian lebur ka pengasian mancer muka nak potona teu orang si alim. Sebarokah amin. Kenapa Pak? Orang lebur ka ilmu insyaallah foto na alim. Amin kok teh. Mi cengang beda apa kana? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya contohna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim, allamah, bahkan tetipanotan ten kula ajunan. Panapa rahasia na Pak? Kiai Idris abana Imam Syafi'i pedih cek lebur ke pengajian cek lebur ke majelis taklim bahkan Pak mun mangkin beda pengajian Kiai Idris abana Imam Syafi'i ini saare tak alako Pak apa ngaji saare tuh de remes ape namun tek ngare aki Kiai beri ngare dukale Pak. Tapi mangken tak usah ngare tung. 2 Kiai Idris abana Imam Syafi'i bila hadir ke pengasian tak alongku tak kesokan neng ibu di edi mak neng bun ada anapa ya ada nih lebih konsen lebih khosok tembong ibu di ibu di sebarang segala aku ada atau goto paroko parasanan atau leka deje. Iya cewek mau dia aja kaki makai lah tua meler deh bini noreng juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mau dia ada di lebih konsen lebih khosok kor tak lapar dia mau lapar tak kira Pak tak bisa je mau lapar kiai murok mau lapar tak khosok Pak sampean ngaji lapar tak kira konsen supir bayi terus lagi ya terus lagi ya supir bayi mun lapar bahaya ke kula mereka tunging sapena kula ban abah teman kamalah hero jalan motor mate ada bu abah mi mate bir panas kiai derema sotok ke kiai ne roh soroh nyotok teleman telek teh abid bade baru ngada bu ngakan bir gelu 2 pereng lober Pak mare ngakan ongkol ke atas mobil tak usah sotok teh setat jeng odi ada buah baba ma odi jadilah usaha soto karena apa bir malah pada lapar kapi gitu seorang kiai ke pengajian ngibe supir saya nggak kerem enjak mun supir lapar haram nyotok kiai namu. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 telok bila Kiai Idris hadir ke pengajian bila ada ulama Rabu langsung doa ke Allah ya Allah nak foto abdi naman terpada ben ulama gak bisa amin Pak bada ulama mulang doa boleh ya Allah nak foto abdi naman terpada ben ulama semulang gak bisa amin Kiai Rabu acabis Pak
sampean mun beda ulama guru kong langkong cabis Pak. Kala astana guru siom pertama dari atas kailong ring nges Pak, nges Pak. Apa dia? Takriman amul jaki. Pas balik astana guru di baba siom nges pole. Apa dia? Tabarrukan ngamri barokah. Mari panika balik pole siom pole diri atas. Panapa panika Pak? Engki panika takziman ngaku ngaki. Allahumma salli ala Muhammad. Anapa mun ka guru kula ben sampian nekapi tahu di guru engki setetia sangun apateten kula ajunan dari guru mana gela ada buaki kula ben sampian tak uning tempat eka emma kula ben sampian sematia tak uning kalaben sebab napa kula ben sampian sematia napa kalaben tabrakan tak tahu Pak engki penyaring engki napa mate sake geluh dek saya tahu ke khori incan ring ko beuna letak kira odi kia katonon ada lober ka bisa beten nyan gula nje engko ki odi insyaallah nyan sampean mate bekun mun ke hori tapi alhamdulillah Allah kasokan odi tingkir pikir sakit ni nyaman Pak haram nyaman Pak tung anak pebulan sakit nyaman telok cabut bi Allah napan saya cabut pertama keceriaan wajah orang mun sakit tomus Pak aduh ke hori saya berpan sakit salbut Pak benih karo obun bengut songot Pak tomus tung dua cabut bi Allah reng sakit nih Pak tak nyaman ngakan acen teticia subhanallah kula barapan rasarana cia kapi kakanan sate tak nyaman Pak telok saya cabut bi Allah dosa artinya mun sabar sagapina dosa cabut bi Allah lah bila manusia beres sedua pabeli bi Allah sesetong tek pabeli napan se pabeli pertama keceriaan wajah orang bila beres terak oleh muana bahkan jen genteng Pak ke hori punya ngocak genteng ongku ke hori genteng ambon si saben wah gelu lah mun dalam tibi siapa sing ngalem menjelaskan lah buat coba ongku tenghi aduh engke kok bidai sampean Allahumma sholli ala Muhammad dua beli pole bi Allah ngakan nyaman Pak saya nomor telok tek pabeli bi Allah apa setek pabeli dosa cabut bi Allah dan tak akan pabeli pole bi Allah makanya orang sakit mun sabar bersih dosa na sapora bi Gusti Allah tori doa sampean tersake akapi mantaran sehat tadi mak bisa ibadah ada keajunan Allah mangkan kula ben sampean tak uning kalaben sabab napa kula ben sampean nikah mate mantaran tak mati mun tak tela andi bagian mate ngiba Islam iman kula be ngak kacunging Pak beda orang lambek sakit sarah Pak ngamar pamekasan masuk ke ruang ICU ngucak dokter keteretan teretan sampean ini secara pandangan ilmu kedokteran letak kira odi ya mun tak marene deki ngucak teretan ya Pak Dok mulai dari harapan keba mulai boy keba mulai buat mobil Pak ngebudok dojo can supir tak kok mati tas mobil ngebudok dojo dapat kapon cuk tekongan tajam ngarani kong santak gelu mobil guling geger ke bawah napa sih terjadi depak kacureng ternyata saya sakit rojo ke kade Pak beda apa kena Pak Masya Allah saya sakit beres banyak potong kaso karena hari kebaik ilmu bi orang dina mundi teretan lah tak kira odi kia pangkala empet ngakin ketabun gitu ya bola pas odi bola Allahumma sholli ala Muhammad mancar mu kita di ilmu si barakah dan manfaat fi dini wa dunya wal akhirah Allahumma amin sagak dinto pamator korang ben lebih na anyuna pangabora akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.